kugwatanira na unikiri weru thaa mugwanja mitagwantinyari kinywa. Tukenjiria nteto chietu akari kumantere Gembe North ni bachumirite gutariria mendekithia na wirigiro bwao onde ndiunge Rais Ruto yerigiri kwanjiria kimya twitite ntere jicha Kirimara akioria tongeria barabathuri na kura gutigira Rais Ruto akwijania na mawega kiria kariba ntereji aria bogitabo kirabwenda gutegerwa muno ni mantu jegie wagagia baukaria. Nicholas Chabari atumanyithia ngabana weto wa Meru ngimwira rais mberene are yago bawatanithia thaine lewe nonto rais yete maendeleo yetayo akia kureka cokayo ure yete tribu nyanya ko coka maendeleo Ojune omwakire akari ibantere ino Gembe North mono kuma antere etia mutuate amwathi barabona neretie ebaina awirigiro obonene kirindionga ya rais kiumia atothiete bakiromba atongeria aba kaunti ino ya Meru igitare ndionga eno kaithiro iri kaunti ya Meru batigire bakuromba maendeleo mega mama gatigira ndionga eno kumania na amanto mega nkurani na buraithiritwe rais akirionga kaunti ya Meru no tiga anto na magwirane yake o president monene to kuromba meakela nusu yonthe otwire watu bwetherio ntu utebutone to bwetheti monene to ka mweta kubwethi uri nonto meakela nusu thai meaketano gaita guthira ka mwito to bwetheria ri kireke oria we karibu sana kendo to gombo twira na muno swira vijana ngwe owera swira vijana ngwe thainjansi batwira arampara bangi batena bangi tenyaka bo bangi nyawo anabo bate kuthoma ba street boys ito kwana ita county ngecho ndati ya maendeleo ya kwana lakini go Meru ne zirani kira torara akyo kiangabana ne kyare ya kuwatanithia ende ndire mwira nonto musie bagirwe akuru banjori bagirwe Meru bonza bagirwe nange kuru na twana na bonze bamongeta mukono ingumburomba raizi ya twenda together tuthikirite bira mwira to ikerio na getherwari together tu mwera chia tone bia gaita kwira raizi ketho ni boya nonto na chindirete ka getho ibatu etire maendeleo au together tukuthimite raizi yake akwe abwera o MP na rombe manto 10 o tinje wenda kuromba ndikithie 20 nonto ntore ku ne mwicho yo borona na ne thenene raizi kinyauni ndene ya Meru yetu ya na rika ne thina cietu atuthirerie ndawa na nimunda yetu na aratutire kwanya turima ni chabuta ne ya turirie security yo tukaria ndio rais arikana kwiya na tubwitherio ntubata tu tukirikana bara tuthitheria ng'ombe ciothe ni yetete na maithe ikathira atu twathamire micie twathama kinyange kuru batu tukando ciara na ngatwa ciara bariki tuende tukumire mwithwene yani rais yake akwiya atokere kambe kubwa nonto yo no amwathi wondi nonto no yomba kuura maitha ya kombo nonto ng'ombe cieterera thira kinyana betu batethoma batu tuende twatokere amwe na batu rais yake akwiya iromba rakora mbere na atokere kambe nene kenda tumbo ciaro tugu tutaciara bariki twegithakene mwithwene kuma mutuate Gembe North Betan Class Chabare Kirinteto ingi nandi akari kuma nteura ya kirao niribori thirikari ya gavana Mutumanto Ithinkia kubarikana bakiwa thirikari cionthe cia Meru iria ciakuruka cieu kabere ni ciethiritwe ikibatejaniria barenda muno gutegerwa cibitari ya kiraone iria bakwendekithia nandi kwithirwe kiagirithiru rwangi rwa ekuru kwithirwa bakewa twana. Dennis Mugendi gatumenyithia Kipindi na kia igitarira jantura ya kiraone iriri wandi ni athiruga iti gicione kia bunge kia Gembe South nithiritwe itejaniriitwe muno kiwitine na mbere ni thirikari ya kaunti ya Meru ona kinya thirikari nene kiraone dispensary iri cibitari ya kimomwe nterene iji iria akaribejaga igocotungata bogima nirumiriritwe ni mathina kithumba jario nyumba ya ekuru kwero twana kwithirite na ngugi tontu tibu ya thithirua untu akariba kuromba ngavana uria akaririte giti Isaac Mutumanto Ithinkia abatungatire ina cibitari yetu kiraone muntu akethai tu akeya utinda omba kuthakiona biamba kuthakiona piu dawa cia painkiller tisaitie bu na ngota kwa ndawa kemisia cia to kibinafsi ingi kuna maternity ingi yetu twarithia ga nyume hospitali maternity amagothe yako kuma githirikari kiraitu
na tamba kuthekera mpaka rugare. Tukuromba sana mheshimiwa gavana Mutuma tuteite sana atukume mtu mume na mtu muthomu na mtu very honest. Tukuromba sana mbwe tulikana twintura yekera one athiru gaitwand turetu mwite kutha twitianilwa ani it's like you are marginalized area kithirikari icio ndo tubitu mbete kutha tukiona lakini tuna imani sana na thirikari yeku bwana gavana tukuromba sana utulaithiria ritho ringi ituombere kuewa 2.5 ikawira mwangaza cia kumba kuthirikiria maternity eu arakira itu atiilite eu ntuba kuriaria twagererie kuthia tambeca iu itioneka toria MCA atwira mbeca iu itioneka toria administrator te muntu tuthia taira mbeca iu cietu na inkuria mutumo twethinkia no tunarejire ngavana na twina imani nawe mbeca iu cietu twombere kuewa anche twero contractor wari ku kambe athiria nguo mweru eye inkuria umbe mheshimiwa tuthia tira mbeca iu kiri MC wao Josephat Bario ari mwira na ndi na tigiria kuwatana na gavana Mutuma tontu gipindi ne kia gavana Kawira utino bumwe abathithiria na ibanogi niwe mheshimiwa urawe wa thero gaiti MCA Bario batu itumbite kuona tukwira Mutuma atangaciro ya gavana no romere wa ati ombete weta ki mama no ingelwa kaite nega kilukite konthe tutisio wethera wesendie mama kana wethera wesendie MC bara bangi barenda mama uma thai MC gavana kumete omweru tukuromba tumenyo wethera wesendie reku wakira tukwira mantu yabwa iro weyito twire nyo orari ndwene ketha wendwene twabatu ya kwithera twikuona wanjiritie na kuivyo no ntotongori bweru watanira na gavana ora wikuo ukiakwa bandaye oni tare njira kana tare njira mheshimiwa gavana netio kinene sana itu kuromba utulikane not for example kalaitha kithirikari mwangaza bitu mbete kutha tukiona ndene nture athiru gaitwandi imirengeti na mandi gutinya ya kuru kumwe utebingi saiti ebiu lakini tuna imani nawe sana thai tukomba kutha tukiona maendeleo not for example kalaithira itene ya mwangaza ute even yesingo mbo nyemo enjwa ndene athiru gaitwandi ute even yesingo classroom KCD kimboko thakiakwa ndene ntura athiru gaitwandi no tinya esingo mwalimu OECD ambako thakiandikwa turomba sana netio kinene mno tulaithirie ture for example ture ne krimene utwambe wetwa class KCD ara no tulaitha kana ka kuma krimene ara kaeta school amngenti in distance around 3 kilometers kana kama kena weta distance 3 kilometers uni tocha Dennis Mugendi weru weekendi ture ne akiraone wadi ni athiru gaiti Gembe South County ya Meru Kurungu chiandare kana wenda Mountain Bongozi 17 ira chiombire kwithiro ikiretwa Kenya na Meru mweri muthiru nandi ni chikuoneka gukura bwega na kinya kwanjira kumenyera rera ya Kenya onto botumite kinya atari bagachumiria kuma guntu mwanya kenda gukinya guchiona gakimutegi gatumenyithia nkuruke Mweli umwe nyuma ya nkurungo cia bongo gukinya ntirimiti muthitoni wa Mount Kenya ende murugamiri wa muchonya mwale wa John Kinota ruga nkurungu ino ni kuendelea bwega guntu guko na ini kubwirirera ya muthitu uyu country with proper forest and all that. So reversing this is one of the most exciting journey we want to take, and MBRCT is a generational project. These bongos as the first breeding population for us. So in this location is one of the best habitat for bongo, I guess, in Eastern Central Africa. And this is a place to be. This is where bongos used to be. And we've looked at history. The numbers of bongos in the world that were counted in 50 years ago, much of the population was in this region. It's obviously because of predation, and a little bit more of communities obviously harvested them without knowing. Hence the reason why the numbers went down. So we are actually in this project participating with the community and everybody else to reverse this story of extinction. Miario ya Kinoti niwe tombaru na abitha munene wale wa CEO Mike Watson ura wirigiro bwake nkurungu ni chiarane na chongereke kaingwire tafainda. Along with other partners here in Kenya and the Rare Species Foundation have been working on for the last 4 to 5 years, and a culmination of a really, really exciting project for us, a public-private community partnership which is centered around the reintroduction of these incredibly attractive, beautiful antelope
and we're hugely excited to have been part of it as Lewa. The drive up from Nairobi went really well, no problems, and the animals have been released into their new homes here on the northern slopes of Mount Kenya at about 9,000 foot, prime habitat for bongo. And we hope they settle in quickly and start to do what they do best, which is breed and produce more bongos, so that we can eventually, within the next few years, start to release animals onto the broader Mount Kenya ecosystem to re-establish a healthy population of mountain bongo here in Mount Kenya. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Bore nkĩripotera wero wikendi nĩyo kambĩtaga ki Mutegi. Kamiti ya arimi na biashara ba miraa betere Nairobi gwika mucemanio na minista wa urimi Mutai Kagwe kienda kwarĩrĩria thĩna cha miraa Nandi nĩ bethiritwo bakimeneria bunge ba Meru bakiuga nĩ popo mamikirasi na ndikio gĩtũmi mathĩna ja miraa ja kuoneka gwĩtana mbere kwarama ora kugukia. Marion Karugi naranĩrĩte nabo na gũtũthonera ripoti je. Kuri mweri wa ile mwaka juu atongeria ba arimi na biashara ba miraa ni bambiriria mwito jwa kuthetera miraa nyuma ya thoko kuthuka arakinya wendia na uribwa miraa bwaromere kwa kaita na baraikinya muci munene wa Nairobi usoera ntaira kimera ki. Waziri wa urimi Mutai Kagwe na ngazetire mauria mayaro ya miraa no endi mauria yatathiatirwa kinya ntuku imwe na no kathina ya miraa yetere na mbere kuimba bonde bembe twebaligana cia ndwera twanjiriria kuma February tariki 6 mwanga tariki 13 tureta kwa CS Kagwe namba tariki 15 mauria miraa ya thomo ni thirikari na mwanga thai baraba ora miraa bata comply na mauria na thirikari ni etenda kumeana onto mauria ya tendelea kura miraa. Oringi atongeria baba tongeretwe ni Rasta Karuiro ni baitorite kuthetera thina iji tethiracia miraa bakiwa bunge ba Meru ni kababa ikire wirane bwa kubarombera kanya kiri Rais Ruto batirimana na wekenda bariria thina iji cia miraa indi mwanka rwari untubu ni bwaere ngono. Kuma utu Nairobi twetere report ya Kagwe second round itwabangira mucemanio wa ofisi ya president ni MPs betu na former governor oretire na senator twari viongozi baraba Meru viongozi 14 bara nene MPs 10 na women rep na senator na former governor na CS Mureithi turakutwe garende kinya twari ostoka kwa renge tweta kwa president na appointment une so imwanka thai ni viongozi viunta atala 14 ekaura kutoka tarehe 13 tulipotoka Kilimo House. Tuliahidiwa na wabunge wetu na senator na women rep na former governor ya kwamba na waziri watatutafutia appointment na president ili tuweze kumueleza shinda zetu. Kutoka wakati huo wamekutana na rais kama mara 2 mara 3, lakini tukiuliza tunaambiwa appointment haijapatikana. Saa hii simu zetu hawachukui. Tunataka kuuliza kwani kuna jambo wanajua kuhusu miraa hawataki sisi na wakulima tujue. Neki ya kwithira na ria mbunge beto kabakira kwira president manto yau turaberite batwe ibatugwithiria appointment twire president twetwengwa batamwira na appointment itironeka kwa ubira batwiraga kwi muntu bakira miraa ne rira mbere batekauwe report ira tuwa otewe bakiraga kwonia kinya boga bethera be party and pass ya kuria mbesa cia miraa no ntogethera batire ya bethera baturire na barera arimi o mabo. Na tulipoungana na wabunge vile walituahidi na viongozi wetu wote walikuwa wametuahidi ya kwamba mwisho wa shinda za miraa umefika, lakini tunaona tunachezewa na imebindi. Hatuwezi tukaendelea kunyamaza tukiumia, lazima tujitokeze tuwaambie ukweli, mtusaidie hata nyinyi kuteta. Batu amtoba embe ituoleli sana mbunge betu nontu maento yato kwaria miraa ambunge baibo karayeka basoka na lutere ba ukumwa na nkwaria umane ba ukumwa na ntoka bataba ukumwa bakeza bariti mantu amira adeteri baba kimera kia miraa ni bakuromba kari osumiriana na mbenene na bongwa umwira ariria thina ya miraa kiethira bunge ni baremi itare president itantu beturirie na mbenene kenda bwiro thina mirenu ni president no nto tuyete kuongelo handi kia handi inge na miraa no katwe ina thina. Na ndio maana tunataka kumwambia Mheshimiwa Rais, sababu anakuja Meru, akuje akiwa anakumbuka hili 2022 Septemba alituahidi ya kwamba akiweka Biblia chini
watu wa miraa watasaidika, atamalizana na cartels. Lakini maajabu alipoingia cartels wamekuwa wengi kuliko wapo mbeleni. Tunataka kumuuliza, hii Biblia itawekwa chini lini ili watu wa miraa waweze kusaidika? Kwa sababu hivi karibuni kama hakuna appointment itapatikana Mheshimiwa Rais anapokuja Meru, tutajipanga kama wakulima tuandamane, hata kama ni mpaka kule Harambee House, tukae hata kwa geti ya president, hata kama ni siku 3 ama wiki moja, mpaka ile siku atatusikiza. Benya batwe tumiete na batwe voko tukwenda utwira ni man twira man twira man twamira ninge kinoka leo twira batwe tore 100% rende batwe tukaya kina Harambee House watona kuo ache batwe tutenyuma kina batwe toeta na maro kina batwe tona mbele cia weta toruma maro kina batwe tuko mwanja tukinye Harambee House. Nakuomba vile ambavyo wakulima wa majani chai, wakulima wa maziwa, wakulima wa miwa pale Mumias wanaomba appointment, na tunaona ukikaa chini na wao na unaenda kwao unawasaidia. Ukifika pale Mumias tunasikia umepeana pesa za kusaidia wakulima wa miwa, na unakaa chini na viongozi wao na unaweza kuwasikiza. Tunakuomba hata ukikuja hapa Meru usikuje ukose kukaa chini ama ukose kuleta suluhisho la miraa. Nkiripotera Weru Weekend kumembe Betao Marion Karugi wa Kinyua. Tanambera kurumira nteto chetu inchokere nyume kayita gate kuraja. Ama hapo. Leta driving license. Ala, ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yale muziki gani wewe hapo? Hapo meza bodi kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje wewe? Ni station gani hapa bana? Tunakuuliza ni station gani bwana? Angalia kumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Unundune itaweruni. Jishindie chap njoo uishindire na Arua. Are imbibe byongongo chinda. Ala ugatembe cha mtokwa na riu tigushinda ki indi ni kuongera mbeche ciaku na mainda jagatu kuri na ticket idano cha gutara atiri ticket 1 ari gutara chiringi 20 ticket 2 ari gutara chiringi 40 ticket 3 ari gutara chiringi 60 ticket 4 ari gutara chiringi 80 nande ara murojuri kuri na golden ticket ire ikaguchindira mwonka chiringi 3 na ukamechetha na mbecha iro kwenda kuma shiringi 81 mwonka shiringi 100 ithabu no rio buru indi thabura gutara mbecha ritrema rika na mbecha iro guchetha na chiriongereka mainda jagatu gutara namba yaku ni bubuthu ringa *220*22 hash uthingate makinya jonde za gutara namba no uchethe maita jama ingi urio kwenda no rio komba tontu utigwitwo gutumira kirindi tigiaku guchetha itukumbithitio buru guchinda chetha thai na igwatire mbecha na mpui. Jishindie chap is regulated by the Betting and Licensing Board of Kenya. BCLB number 000945. Betting can be addictive. Persons under the age of 18 not eligible. Bet responsibly. Hi friend, where are we going today? Just use your imagination. My family's the only thing that matters to me right now. This is the stuff that Monique dreamed about. These guys are the best. GoTV's ready to take you from your hometown to roaring stadiums and even on international adventures. So let's go together, from home or on the go with GoTV Stream. Sounds like a great idea. Woohoo! GoTV. Love it.
Pega gwetana mbere kwithirwa ukirumira ntito chetu tugichokera kinya kariba mara kaunti ya Tharaka Nithi bethiritwe bagitariria gukenera kwao ndiungaira yerigirie Rais Ruto nterecha Kirimara bakiwe bakumwamukira na nkoro intamburuku muno bakibugwirirwa nuntu bawe kwithirwa atarite mutana wao gutwika munini wa Rais. Martin Mugambi atumenyithia. Akirigagirwa kuriunga gicigo mbunge kia Mara na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi kiumia kijite bamwe bakari kiri gicigo mbunge kia Mara bariuga batire no akaroro na mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto. Ningomwona karibu Mara na karibu Tharaka Nithi na gikeno kinene bulu ne gutwika ni atujukirie kindiki gutikenge kinene zaidi ta kindiki sana ndi amweria ningukena muno no twigita riri ndaino kurite yogu au mweria gutetukikaga ni mauntu na barabara no lakinda ino barabara buri atu promise ri ati akadondeka barabara ya kuma Kadaraka kwimana mwanka Mukui ndaino ni ambeletie kudondekwa na twina witikio bena kithure kinde kibagwatana oneno ingia kuma Baragu kwimana Ikumbo ni kadondekwa. Kariba baba ugite gutwika Ndagitari Ruto na thukirie na kworota kithurwa kindigitari munini wake gikwikiegwa gya kugana kiria Kariba kaunti ya Tharaka Nithi wana bagigetia bibu bingi. Ruto nieje nintu kia mbere ni atukiria runji rule tulwikirwe ni rugwikirwa. Secondly Ruto ni atige gwa barabara ya Kadaraka kudinyinga igekirwa itegwikirwa acoka ugeno ngene kemana kabu kwenda utawiro riku Ruto nieje mutongoria ni mutongoria na Misiri kola Pilao ni atongoretie etago Palao ni atongoretie kogu mutongoria gutongoria kuria Misiri kogu ataula gwa kioria kogu William Ruto gotia murigeria gutonya amwe na bobo no abainyiritie mirandi othina mbere no abakomienda wabagicokagia nkatho irwejerwa murandi wa kiromi kia mujari gucokera na tigogu barabara ya Katharaga kuthungira Baragu kuthibwa nyinge kithiaga na mbere kagita gaka. Ruto nieje na nitukuona ni atuteretie muno twi Kariba Mara tontu twi Tharaka ni atuteretie muno tontu already twina deputy president uria tutarona ku no gatutula kwigwa deputy president Western ku daino twina we Mara twina we Tharaka Nithi no gatukuga twendelee ogu kalasa ne baba nywileria no smile jao to na gaimbe ga very clean teeth ende tikalasa Mount Kenya tatu kaika mamandovu zetu kakaomba kakaura mwekilite kumwekela akinyerera kaniri nontu noni ayo ni atujokeria mutongoria kirule kindike katwetere maendeleo inge twane gukora la kaniri. Kiripotera weru weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Chokene nkazo cha mwanya mutegeri bega nontu bakona kanya kugwatanira na bautwe ithira wina kagita gakega bitagwa Ntinyari Kinyo.